Veliku štetu jučerašnja poplava napravila je i veterinarskoj stanici u Tutinu. Uništeno je mnogo materijala, instrumenata i sredstava za rad. Ogromnu materijalnu štetu od poplave pretrpela je veterinarska stanica u Tutinu. Evo nas u veterinarskoj stanici našoj tu zadesila je ta poplava, možda ovo neko od nas ne pamti, čak i ja ne pamtim da je ovako nekad nešto bilo. Šteta je, vidjet će ljudi iz snimaka, dosta ogromna, u prvi mah ne možemo da damo tačno koliko je sve oštećeno, ali generalno mnogo toga. Imali smo tu kontejnere koji su punjeni semenom prije možda 10 dana, negdje oko 250 semena. Jedan ovaj kontejner sad smo kupili, i taj mali i onaj drugi, negdje oko 1800 eura oba. Uništeno je mnogo materijala našeg, između ostalog arhiva koja se čuva u stanici i obavezna da se čuva. Uništeni su kućišta od kompjutera, 2 naša kompjutera. Odnjeto je dosta tih instrumenta koja se koriste u našoj struci. Također, mnogo ovih špriceva i igala koji še, ne možemo sad ni vrednost odmah da kaže, ja ne znam, samo jedna igla za vađenje bi trebalo da je 28 dinara. Mi smo tu imali sigurno 5000 igala koje su uništene, šprice, vidi se sve snimaka. U apoteci, tamo magacinskoj, isto je mnogo lijekova poremećeno, isprljano, otvoreno, veš mašina koja je evo tu baš snimata, verovatno usisivač. Između ostalog imali smo u vlasništvu stanice 4 auta, ona su puna do krova, ne znam kako će se to uspjeti opraviti u dogledno vrijeme i da se mogu uopšte opraviti zato što su 2 benzinca čisto sumnja. Znači, kompletno što smo imali to je od opreme do lekova, sve je pohabano, uništeno, vidjet ćemo koliko ćemo toga morati rashodovati. U veterinarskoj stanici će tek saznati šta je sve uništeno kada komisija napravi procjenu. Nismo još napravili popis, formirat ćemo danas komisiju pa ćemo sve da popišemo šta je oštećeno, šta nije više za korištenje i tako. Da se zahvalim televiziji Tutinskoj što je to prva stigla. Mi smo danas došli ovdje u 8, oni su u 9 došli. Nadamo se da ćemo mi to brzo sanirati, koliko danas da bi ljudima malo pružili naše usluge. Najvjerovatnije struja će nam biti dosta velik problem zato što svi štekeri puni vode i lično ljudi iz tih organa distribucije ne smiju se sigurno prihvatiti da oni to, nego privatno ćemo morati nekog nabaviti da nam pregleda sve štekere. Verovatno i frižider tamo izgoreo i kancelarijski stolovi, nema generalno šta nije ovdje stradalo. U ovoj stanici je zaposleno 4 doktora veterine, 1 pripravnik, 6 tehničara i 1 operater. Svi se oni nadaju da će se situacija u stanici uskoro srediti kako bi mogli da rade normalno.